Division clear to te chebai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilongai thlang u Tunkar Zirtawpni June ni som pakhat sang ni som ni pakhat khian Mizoram-ah Green Mizoram Day hman ani le dona hemi atan hian Environment Forest and Climate Change Department chuan thingchiak an pechhuak mek kumdanga lo man to chin angin Green Mizoram Day hi shipui lengkara kumin hian man le ani dona Serchhip District-a po he ni pawal hian hmun sang sanga thingchiak phun tura malak mek ni in Sarkar Department sang sang te po an mani rem chandan anga thingchiak hi phun tura be sei an ni a kumina Serchhip District-a ram kang na satak a oma wangin kumdang zawng in Environment Forest and Climate Change Department chuan chanla in thingchiak po phun tur an ra man tamani Tenzol DFOP Margaret Lalram chani chuan kumin hian thingchiak tamjok phun tumin ma lama se enkawl zui thei ngei tur phun ani theinan ma an lak thu asoya thingchiak le chuak le phun tu te po in kumin hian phun tam lama chan an lak rualin an enkawl thei tur tok phun thei se an du thu asoya hemi hmalam hian Serchhip District Level Committee on Green Mizoram Day chukhom chuan kumina he ni pawala Sarkar Department ten thingchiak an phun te hi kumtluana an enkawl zui dan en fe in na kumlama a enkawl tha te lo man pek turin an lorel to bokani Environment Forest and Climate Change Department hian thingchiak phun tur pek chwa dana hian kai shwaina mumal taksiamin mimal le polta na athlona pek chwa theizat bithlia an nei veka hengba ka thingchiak mamo te chuan an lei angai thunga EFCC Department in ret an bithlia ang chuan thingchiak leitur hi kum khata upa ani chuan cheng som man ni in kum nia upa ani chuan cheng som ni le kum thum le a aya upa chu cheng som thumin le angai thungani Serchhip District Superintendent of Police Stephen Lalrinawma chuan Serchhip District Executive Force fa te zinga HSLC pas thar te hnenah Vawiin khan chawimawina hlan Serchhip SP Conference Hall HSLC pas thar District Executive Force DEF fa te chawimawina le lompuina hun voina mana hian Serchhip SP Stephen Lalrinawma chuan zirlai hlotling HSLC pas thar te chu alompui thu soin an kalzel na tura taimak na rin omna le ti sham na nen beya subject sang letter mark muzel tura adu sak thu asoya an zirthiam na te chu midang tan ram tan le khotlang tan an thona atana man tum tura cha in na hmu le thona atana mani tan chawa man tum lo tur le midang te tan amal som na atana man tum turin acha bokani voina he hun man hi Serchhip SP office RO inspector pu H biak chuma chuan kai shwain Serchhip additional SP pu PC daltan pu po in zirlai no pang hlotling te chu alompui thu soin tunlai khovela thiam na sangin technology lama mason na sang zela hengte hi changkai takle mason na atan mantum tura cha in chuti rual chuan an mani ti chethei ani awanga film khurta ka mantum turin acha bokani kumin HSLC result chuaka police fa ti thate chawimawina le lompuina hun hi shilengkara nei ani awangin sarkarin SOP asiam zom chungin hun manani a tun tuma hian zirlai mi pakwa te hnenah chawimawina hlan an ni Serchhip District-a Vawiin khan COVID-19 shikai hmuhchhuah thar le enkawl dam om lovin shikai hmuhchhuah to zawng chu mi zaruk somnga pathum an ni Serchhip CMO office atanga thu kan dondanin nimin lamkhan Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah thar mi pahni omin hengmi te hi thenzo le chingchi pa shikai hmuhchhuah te an ni a Vawiin khan repeat antigen test manga sample enfia zinga shikai hmu om lovin Tunet laboratory sample enfia result chu zan in lam hian hriat thei ani thungang heti hian tundin hmuna Serchhip District-a shikai hmuhchhuah to chu mi zaruk somnga pathum an lani a heng zinga mi zaruk som pali te chu enkawl dam ni to in tuna hian shikai enkawl lai mi somthum paruk an la om meka shikai zinga nun na chan mi pathum an om to ani Darkar somni pali kalta chhungin Serchhip District-a Vawk ASF hrilen na hmunah Vawk thi som pakhat omin chan hriat lawa Vawk thi pali a om le bawk HNVT Department chinchia na atanga alandanin Vawiin chahnu dar khata atanga chiar le ta Darkar somni palikalta chung khan Serchhip District-a Vawk African Swine Fever ASF le na hmunah Vawk thi som pakhat om le in hengte hi new Serchhip huam chunga mi te vekan ni a Vawk puitling pakwa le Vawk laklo pahni te ni in new Serchhip huam chunga hian ASF wangin Vawk za somthum pangala ya thito a Serchhip District-a ASF wanga Vawk thi po zahni pariat an tling tabokani Darkar somni palikalta chung khan Serchhip-a chan hriat lawa Vawk thi pali omin khulai lunga chan hriat lawa Vawk thi pakhat a om boka heti hian Serchhip District chunga chan hriat lawa Vawk thi po somriat pasari lai om to in heng zinga somsari panga te chu Serchhip khopui chunga mi ani
United Nations UN in akalpui mek Sustainable Development Goal SDGs Agenda 2030 anti bok ti hlotlin na konga Mizoram chuan na sa takapma sonin Indiaram State sang zinga pasarian din mun ahaw. Mizoram Sarkar Planning and Program Implementation Department in hmuhchhuah siama antarlan danin niti ayok in ramchung state sang tele union territory UT Sustainable Development Goals India SDG ti hlotlin na konga an malak na le mason na zirchia na SDG India Index 3.0 2020 to 2021 chu tun nai mai khana ti chuaka heta hian Goal 17 na changin Goal 15 mangin state le UT te chu andin hunzir chiangin te na engimozat mangin index scoring 100 ta chang zela goal tina an score zat chu ania he index manga te na chang hian Mizoram chuan na sa takama sonin India rampui state zawng zinga ati chaber te zinga telin din hun pasari na hau pha kani kumsang ni som paria ta chang khan kumtinin niti awak in ramchung state sang tele union territory te SDG ti hlotlin na konga an thlenchin le din hun tlang puitar langin ranking ati chuak thina tunchum ranking ti chua tharbera hian apumpuya Mizoram score hi zazela somruk pariat ni in he national score ai po ina thazoka ni kumsang ni som pakwa tanga sang ni som ni index 2.0 report aya Mizoram chan na hi 12% la yani notice state dangtenen khai khinin notice pumpuya Mizoram chuan din hun pahni na hawin sikim dota a oma Indiaram state zawng zinga ti chaber chu Kerala ani a Himachal Pradesh le Tamil Nadu ten dotin Assam Jharkhand le Bihar state te anwai bera an omani Nimin Khan Health Minister Dr. Arlal Thanglia Hovin Mizoram COVID-19 second wave thok mek chungchang clear ho na nei ani SAD conference show la he clear ho na huna hian medical operational team MOT on COVID-19 in COVID-19 second wave tho chunga aizol khopuya shipui kai tamzual na veng song pali an zirchia na report tar langin heng veng song pali a hian sample sing khatsanga zariat somthum pasari la kani a chung zinga chuan shipui kai mi sang ni zanga somni patni an omani an zirchia na hian mai tuam na film khur taka wale mangtha zinga shipui kai pakhat ma an omlauti an hmuhchhuah ka SOP chataka zom na venga shi anin kaidar na salava shikai zawng zinga za somriat panga hi chung kwa chian intlo ton chung khatleina intlo po le chen omtene na intlo po na sa anni IDSP report changa landanin April ni khata changa June ni sari thleng khan shikai mi sang kwa zanga somni hmuhchhuah ani a heng zinga mi sang kha zathum somni panga April a zaruk somkwa patni meya zaruk pakwa le June somni pali chu Mizoram po na changa lolu tan ni a shikai to kom naya changa shikai mi sanga zathum somsari paruk April a zanga somsari pathum meya sangthum zasari somruk pariat le June sang khat somthum panga ni in shikai na chuinga hi mi sang ni zariat som pakwa April a zathum somkwa meya sang kha zariat somkwa pakhat le June zanga somthum pariat an ni a shikai hmuhchhuah zinga za somnga paruk hi symptoms nei ni im za somli pali in symptom an nei lovani he huna hian home isolation CCC le 4CA in enkawl te tun ai omzenei zo ka vil dan tur te po soi ho ni in heng hunadam lo te le doctor te in biak po zungzung theina turwa man tumani a Dr. Thiam Rual chi sang pension to te thlengin shipui kai dam lo te enkawl dan tur rang takangai to zungzung tur scientific study team din ani thu tarlan ni bokin COVID-19 shikai ZMC ventilator ne na enkawl din hunzia omdeu hlek ventilator mamo to lo ma se oxygen ne na vil uluk langai si te da na tur mineko a MRB office sak tharpo asatu contractor 10 MRB hnenah an hlan chhon vele lua thei ani tur thu tarlan ani bok Lunglei District in CSR kaltlanga medical lam kai noi bungro sang adon cheng nuai somnga parukhu chu voin khan lunglei thlenpui ni in health department how to te kuta hlan nga lani Lunglei District Borsap Kuluthangan AIS malak na in India ram chung hun sanga NGO Foundation company corporation te achangin CSR kaltlangin Lunglei District ba ka chim lam mi pui te tan hlok pui le changkai pui theitur medical lam kai noi bungro sang di lani a heng zinga hian ACT Grants and Swas Alliance New Delhi changin oxygen concentrator somli le bipap ventilator paruk athon mantenen cheng noi somnga hu don ani a heba ka hian 024 India Organization atangin oxygen concentrator panga athon mantenen cheng nuai rukhu don ani boka heng medical equipment te hi vo in khan health and family welfare department hnenah lunglei DC Kuluthangan chuan hlana
lunglei district chunga CCC 4C CQC le mamo danga te semchhuah le turani ang heti hian COVID-19 shileng dona tura lunglei district-a CSR kaltlanga medical equipment sang don to te chu Vawiin cheng nuai somriat pahnih le zinga manhu atling to ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan COVID-19 vaccine pek dan afil fai lo ni asoin siam thatwat angai ni in an soi Voin hmuhchhuah an siama MPCC chuan Mizoram Sarkar chuan January ni som paruk sang ni som ni pakhat atangin COVID-19 vaccine a petran ti soin June ni nga sang ni som ni pakhat thlengin vaccine first dose le to mi nuai ni sing ruk sang ruk zaruk som pathum le dose khatna la le dose ni na la zo to mi sa singa sang ni za som kwa pakhat an ombok ti an soya tharuk chhungin state population 2011 census atanga chutin za pali point pasari panga chi COVID-19 vaccine dose khatna le dose ni na kampe man ti na ani anti a heti la hian COVID-19 vaccine pek dana kalphung fel tok lo a omnual ni asoin frontline worker po ni lo sarkarin vaccine lama satura ati te zinga mi ni boxi lo registration kalphung pa ngai pia lama ngai poimo chop an tam hle ni asoin he hian vaccine petu dam doilam na thokte po ati buai hle ni in an soya vaccine pek na mun chen khata phei chuan hetianga ngai poimo chop an tamawang hian ni khata vaccine pek turarwa manzatin adai lo fo thin baka vaccine petu chen khatin andu sak zawng te hnenah information poimo an peru fo ti hriat ani bok ti an soyani Mizoram mi pui tamzo khi COVID-19 vaccine la du hlir kan ni awangin hetianga du sak bik ne vaccine pek na hi kalpui chunzom zel ani chuan mi pui thik thu a chle don ti shetura sarkar chu cha in vaccine in chu boina a thlen lo na vaccine pek dan athil fel lo om te hi siam thawat turin Mizoram sarkar kan nge na ni an ti bok ZPM chalai te chuan shipui laka in ven na vaccine la lo tam tak an om lai le vaccine du khop kan nei theilo laia romi chiak sing khatsa nga lai leina atana ACDP summan ani tur hi a hun lo hle a an sha thu an soi Voin hmuhchhuah an siama ZPM chalai te chuan me ni sari sang ni som ni pakhata horticulture department in romi chiak singli supply na tur tender ati chuak ti soin he tender chua hi bo zuin tender chang tu ti atanga farm pathum thlante zinga pakhat Mizoram bamboo producer leng te chu an tlo ti an soya Mizoram bamboo producer te hi tender masa a di brand DC supply to Growmore Biotech Limited in secondary hardening center ata na ahman tho khani in he nursery a hian di brand DC chi sing riat vel le romi chiak nuai khat vel a omti an soyani ZPM chalai chuan romi chiak supply tura thlanten red in ang cheng somriat panga thlapa an chang thei chu thil maktak ni a an sha thopo soin romi chiak man hi asang uchuak le a an sha thole mau rua chin le supply chungchang a hian thil fel lo sum in siam ton na thil a om nge ya an rin thu an soibok ZPM chalai te chuan shipui laka in ven na vaccine la lo tam tak an om lai le vaccine du khop kan nei thei lo laia romi chiak sing khatsa nga lai leina atan ACDP summan ani tur hi a hun lo hle a an sha thu an soya mau chungchang a sarkar malak na hi an vil reng don ti an soibok Nimin Khan Mizoram-ah sample sangthum zahni som pali enfiani in hengti atang hian COVID-19 shikai mi zahni pathum hmuhchhuah an ni a Mizoram-ah shikai hmuhchhuah zawng chu mi sing khat sang li za somkwa paruk an tling to ani Nimin Khan ZMC laboratory a sample ruk som ni panga enfiani in heng atang hian COVID-19 shikai mi somthum pali hmuhchhuah an ni a anwa hian Aizawl district ami te ni in shikai hmuhchhuah to nen in kom nai na nei awanga in khung sang la yan ni Mizoram district sang a chuan laboratory a sample za somsari pakhat enfiani bokin heng atang hian COVID-19 shikai mi pasari hmu an ni a anjing ami pathum te chu lunglei district a shikai hmu te ni in sia hale Serchhip district a shikai mi pahni ve hmu an ni a shikai mi pahni te hi shikai hmuhchhuah to nen in kom nai na nei ni in midang te hi shikai na shiat lo te an ni rapid antigen test mangin Nimin Khan sample sang ni zali som pariat enfiani bokin heng atang hian shikai mi za som ruk pahni hmuhchhuah an ni vele boka anjing ami za som ni pali te hi Aizawl district a shikai hmuhchhuah te an ni sai rangdin tharveng atangin shikai mi som pasari hmuhchhuah ni in Aizawl din tharveng atangin shikai mi som panga hmuhchhuah an ni boka heng te hi containment zone a puan lai an ni a veng panga a shikai mi som aya tam hmuhchhuah an ni bokani
lunglei district-ah shikai mi somni pakhat hmuhchhuah ombokin an zinga mi som pathum te chu lunglei khopui chhung ami an ni a Serchhip district-ah shikai pakwa hmuhni inside wal district-ah shikai mi pali hmu an ni a Serchhip district-ah shikai mi pahnih hmuhni insia ha le mami district-ah shikai mi pakhat ve hmu an ni bawk heti hian Vawiin thlengkhan Mizoram COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi sing khat sangli za somkwa paruk an tling to a Mizoram shikai hmuhchhuah hi alapung chho zel ani khati zawng kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni e